Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi u Minecraftu. I u ovoj epizodi borimo se protiv Herobrina i otvaramo 26 blokova. Nadam se da sam dobro prebrojio, ali u redu. Evo, ako hoćete prebrojiti, dostavite video, pa evo. Tako da, spawnat ćemo Herobrina pomoću command bloka, za riječi Herobrina postoje u Minecraftu. Tako da, u tu času imamo neke stvačice, imamo diamond pickaxe i nešto malo hrane, i imamo tu dva command bloka i dva levera, tako da pomoću toga spawnamo Herobrina. Tako da, bacite svi subscribe like ako niste, pogledajte ako hoćete prošati vodu Minecraft Parkour preživljavanje. Vidjeli smo misterioznog villagera i tako da, mogu više lagano krenuti. Ajde, ajmo, prvi lucky block u ovom videu je Diamond Hole i pickaxe, to nema veze. Naravno, ja bih uzeo ovaj command block, samo ljudi da to premjestim, za slučaj, zato jer ako se dogodi neka eksplozica, da ovo ne nastrada. Tako da, a samo ćemo staviti na vozača times a. Tako da, to je to. Idemo na sljedeći lucky block. Ender chest je na baš nepotreban. To možemo staviti stvari, ali nešto posebno. Sljedeći. Ne veze, u redu. Samo malo. I dobro, evo nas su tu, spawnam se na krivom mjestu. Mi ćemo samo onda staviti tu spawn point, tako da dok umremo da se spawnamo na ovom tom mjestu. Ali tu ne treba, kupije ubio me, ali nema veze. Idemo na sljedeći. Knjige, neke dobro. Lure 3, Parafalling 4, Picture, Protection 2 bi mogu poslužiti. Protection 2 jedino, ovo nam sve drugo ne treba. Idemo da stavimo, i još imamo i tu jen, ali sam treba dobiti neki XP. A da, ovo će biti dobro. Mogli bi sad na drugi. I slike, nepotrebno, to nam ne treba, trebaju nam oklop. Sljedeći lucky block. Lucky bow i lucky sword koji dila 6 damage. Ali imamo lucky bow. Imamo i pušne ove. Ovo je minus 100%, ne treba. Čekaj, a kaj bacimo ovo? Jo, tu, sad ćemo moći upgradeati, zapravo staviti, ako dobimo armor, ako indu, to će biti jako dobro zapravo. Još jedan. Aha, to mi je to neki efekt. Aha, i to mi je neke stvari. Ne ljudi, moramo se malo požuriti. Vidite kako sam ja stvari dobio. Absorption 2, Health Boost 2. Ja mi zapravo možemo biti ga. Heroes Leggings! Ne ljudi, ja mi za ovo mi pobjeđujemo. Heroes Protection 3, Fire Protection 1. Isuse! Ne. Idemo baciti još jedan potion. Cookies, neves. Sljedeći chest. Nepotrebno, to ćemo baciti. Ali gledajte srca. Chest? Gold, to može. Imamo i konje, da. Sljedeći chest. Tu sedlo. Čekaj, pa imamo kako odmah više hoditi. Samo ga trebam pritomiti. Dalje, idemo na sljedeći lucky block. Znači imamo još 9 minuta da ovo riješimo. Tako da, evo možemo ovo vidjeti. Sljedeći lucky block. Lame, dakle, nepotrebno. Nećete mi pomoći, vidim ništa. Najve se sljedeći lucky block. Pušimo! Invisibility! Splash! Isuse! Brate! Ne, ja mislim da ga ubijamo. Idemo, sljedeći lucky block. Dobro, u redu, to su stvari. I ja, moj potion je otišao. To je dosta loše. Samo, što se dogodi ako bacimo ovo?
Doslovno ništa, ali u redu. Imamo još ova Lucky 2, tako, doslovno ova Lucky Potion, ono, Lucky Block, dobili smo Invisibility, okej. Okej, može sljedeći... Regeneration 2, okej, mogu li to gledamo krenuti. Znači Lucky Block, molim te. Evil Potion, to smo bačili na njega. Slowness 4, au, ljudi mi da mi ovo pobjeđujemo. Ostavimo hranu. I ništa. Naziv, dupe, lame, to mi ne treba. Ne trebate mi. Ajde gledaj. Pljuvat ću vas. Sljedeći Lucky Block. Mačke. Isto jako nepotrebno. Imamo tu neke Prismarine blokove koji su isto nepotrebni. Ali u redu. Ajmo na sljedeći Lucky Block. Idemo prvo zlato kupiti. Kupimo zlato. I stavljamo tamo generatora, nam to je jako potrebno. Sad ćemo realno stvari koje mi su dosta potrebne. U redu. U redu, nema veze. Nema veze. Izgubio sam Protection 2. Protection 2 ovdje to, u redu. Ovaj će nam Protection 2 jako puno pomoći, zato imam još levela. To će nam puno trebati. A ovo realno mi ne treba. Dakle, ovo realno i ne treba, tako da ono. Stavit ćemo ovo tu i sad mogli bi lagano krenuti otvarat. Lucky Cow. Nepotrebno. Villager. Može nešto dobro da njemu. Ajde. To ništa ne daje. Sljedeći Lucky Block. Hero Villager. Ljudi, ako mi doma dijamante. Mi pobjeđujemo ovo. Mi pobjeđujemo. Lucky Bow i ništa. Ne već, imam još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lucky Block. Ako mi doma dijamante. Please. Sljedeći Lucky Block. Nice, sljedeći Lucky Block. Još ga puca. Pljuj ga. Halo, beži ga. Idemo sljedeći Lucky Block. Sljedeći Lucky Block. Knjige. Isto, začarane, isto začarane. Ko bi to pojeli? Ljudi, još imamo koliko Lucky Blockova, još imamo 4 Lucky Blockova. Mi ćemo samo malo zabraviti. Tako da... možemo uvijek staviti. Lucky Block. Hero Villager ponovo. Sad treba mi samo dijamanti. Ajde malo to dijamanti sljedeći Lucky Block. Dijamanti. To nisu baš dijamanti. To nisu baš bili dijamanti. Ajde malo dijamanti. Lucky Stella, to će nam zapravo pomoći dosta. Ovo ti dijamanti. Zlatne šargaje. Realno to je to. Od ovoga. Mi bi sad realno... To je to od ovoga, doslovno. Mi bi sad trebali... samo da... imamo Lucky strelke, okej, ono... Samo mi bi trebali uzeti barem jedno drvo. Tako da. I samo da ga, mislim ovo da nije tipo ono... Imamo Lucky ove blokove i napravit ćemo sve što možemo. Moramo full armor, Bam. Uzet ćemo ovo i stavit ćemo na Anvil. Protection 2 knjigu. Znači, ja mislim da ovo zapravo neće mi povrijediti, ali ko zna. Protection 2 na Golden Armoru. Malo će nešto biti dobro.
Au, meso, svinji što su umrle. Tako da. Au, ode mi Regeneration 2. Vidi ga. Oh. Proste. Vidit ćemo ovo. Vidit ćemo ovo sad. Samo i ja. Gdje potion? Da se ga baci na sebe, bilo bi mrtvo već. Tako da, vidit ćemo ove command blokove. I samo da stavimo dan. Daj se. Day. Ne znam, otićemo negdje malo dalje od ovoga. Kao neki revir nije ništa. Ili zato ćemo trebati otići u Kamer mode kreativ, zato jer u survival ne možete staviti command blokove. Aha, u redu, ovo ćemo maknuti. I samo da vidim što trebam staviti. U ove ćemo staviti ovo. U redu. U redu. I u ovaj ide... Au ljudi, stavljamo Herobrina. Ljudi, ko je došao do ovoga dijela, nek napiši Herobrine, dajem srce na komentare. Hvala stvarno, puno znači. I ljudi, daj, kamera može idemo mi pogledati, ima Skype nešto. Da, ljudi, krećemo. Krećemo ljudi. Evo ga! Ljudi, stavit ćemo dan. Au. Potion? To! Bam! Vidi kako mi je srce puno skinuo. Heal se. Onda skiram. Ajde. On je jako lov. Ajde. Au, tamo je konj, nisam ga vidio. Mislim što je umro. Ajde, da ga jedan pokupimo. Au, Regeneration 2, 3. To. Zapeo. To. Zapeo. Hila se. Nema više steva, ljudi. Ajde, izvati sveće, ajde. Ajde. Au, kako nam je pomogao. Au. Mamo se paziti. Au, ljudi. Isuse, što je ovo? Ništa ne daje. Koliko ti imaš HP-a? Au, ljudi, ja ne verujem. I to je to ljudi za ovu epizodu, hvala vam svima što ste pogledali, nažalost svi ga smo ubiti, ne znam kako, bilo baš jak, ali tako da hvala što ste pogledali. Vidimo se sljedećoj epizodi, vjerojatno Minecraft hardcore preživljavanje, tako da svi koji niste još se subscribe-ajte, lajkajte i hvala vam svima, pozdrav!